Mabati chingencho au ayuare ye chikala au na wigo ayuiga wata chi profile net gauges au unabono mbabwata normal corrugated na wigo box corrugated aswigo babwata boomerang ayuare aye chigage emeronge tato asa mabati ali aye chigage emeronge bire na isaro na isato mbabwata tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na wigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago tena Roman Jinko na wigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia chako gray brick red tile red maroon sky blue na wigo na green obutambe bwe mabwate liga niko bokolengana amo nukanya gwe customer mbabwate bintu bindi wigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabwate liga ase nyumba yao tutari rero ase ouru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabati yo akomenya sigika ayo uchane warrant na wigo ayo urakoberwa ikasure asubwango edukenyega ya ouru superstores yegotoka se enyumba ya ouru complex imeyumucho yigo busongo iyo erangene duka ya Safaricom wigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwe traseti namba chabo 0111161500 Ouru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Chinsa Ikomi tariki 5 ritukura Jumapili mutenyero yoka no mwaka no ibekiri 2025 masoge mwanche muri Getembe TV anene mono murigeriria Ekeonga Chinsa Ikomi ritukeriga nchengatire Nyaboga wisoni makuru kuraso mono aho imanyere kabana into tokomanye igati yari abereka gwatika korwa imen na isko yarogongora gusi anene mono ritukoriga abamenyi be county ya Kisii nabo igo abagusi abagima babo kanengana yo gwichania magega yegoroba eyemo kwanyokana kugwa ensemo ya iterio bari neskuru yoboroso ya iterio abo ase abantu bakagere usiniga ba enamba y'abantu batamanyekaneti babwatiraniwa ase gorobe yina wikara boniga nigo abantu ange banne basirire amagimabo bunato komanyiwa chinga kichicho nigo eromogoko nabo igo umuchengo gochase amashabiki timu ya Shabana anene mono ritukeriga
etimu eyo yare kogosora ne etimu eri ya Bandari chinga kishabana yabeirege kobeka chigori isato nabo igo etimu eri ya Bandari egori eyemo bono abagusi gosaba bwatani ose amashabiki etimu eri ya Shabana more ne kimoko gokera bona botami mogoteba etimu ne yemo Shabana mutwe mutu na togo chaka nigo mubaro otamanyikaniti bw'abantu okagire kubwatanirwa magega yenyomba yegoroba iyo egendete kwagacho ensema ya iterio barabari ne skuru yo borosi ya iterio yanyara kwanyuka na kugwa imambya yeritko rya rero ase bono ababisa bari batenenere te emebasokana anene mono emerero me serikali ya kaunti ya Kisii bare asayo asabagenda tagotoria abantu gwikira Chinsa chiga cha bono maragoba ase gwikira boniga nigo togotewa nigo abantu ange batano babire bagosairia osebagusiria amagimabo muri kito Daniel Ntiri no abegete ekambyaye ase nseme yo Chinsa bire na Chinsa nchicho botko bwarero na chigotoretera oroboti nabo iga ingane yo asenchira yo gwikirana Chano mwanche morigere buna na chika kokotebya kurori tangani nigo muri keito Daniel Ntiri are asayo na niga agenda to gutwariganira oroboti oru Chinsa bere na Chinsa inyache butko bwarero toskare no chikonyonyora nabo yo kumanya igati yaria abakagosarika ase ensemeyo na togo suka motwe magega yo muriki wekiama kiragia Jupiri moske Jeremiah Kioni gotarira account ya Kisii matuko makeigo aiti na kuboria bagusi kwerikia ase kiamekyo nabo igo kumubwatisia moske Dr. Fred Matiang'i buna nere orache kururukia ibandera ye koriga ekirokyo buraibwense anene mono koro ase kiamekyo ya Jupiri nigo bono inganeyo yaimokie ebirengerero anene mono ase umwana siasa oyomo oyuboigo origia ekirogo kyobora anene mono kuro ase bunge ya Kitutu Chache South ase rieta Daniel Ongoto eso kire na kuri birengerero byaye igoro yengane yo ase bono amuborire moske David Maraga oyoboigo oro munachibi no monene omokoro mensi ya Kenya gotigania na gotiga osetacha kuborigia ikirokyo buraibwense ase bochori obore motwe yema ya yechinko magosara buna nigo omoske Maraga nere ari neganga yo gochakoria ikirogekyo kyo buraibwense ase boigo neba nigo enkoto amwira boseme na kumubore libagari aya achukumubwatse oyo mwabo gosomo gusyo mwabo Dr. Fred Matiang'i bunenchire yamo yokoneke buna abagusi nigo bari ase epare yamo nabo igo tibata na negeti Maraga kuingia katika kinyang'anyiro cha urais, hiyo ni udhani. Yeye mwenyewe hajajitolea na aseme anataka kiti cha urais. Maraga alifanya kazi nzuri katika judiciary, akailainisha, akamaliza corruption. So ile jina ya Maraga hawezi kubali kuharibu. Anaweza kuwa na haki ya kusimama, lakini kwa sababu mwenzetu ambaye ni Matiang'i yuko na mkakamafu, sisi tunaomba Maraga atulie kidogo, na yeye serikali tukishinda serikali atatuadvise, kwa sababu Maraga ndiye anatakana kusaidia kama elder, tupate watu kama Kalonzo, tupate watu kama Eugene, tupate watu kama kwa Munyoro, ili kushuhudi tutembee safari pamoja. Ile serikali ya Matiang'i inakuja iko na kazi mingi, kila mtu anaweza pewa afanye. Na watu kusema eti Matiang'i amechelewa, hiyo sio jambo la kushangaza. Wengine wanapangia kupeleka Matiang'i kotini, wamusukume na makesi ndiye asiende kusimama urais. Sisi tunasema hivi, Matiang'i ni Mkenya na Matiang'i amesaliwa Kenya na Kenya ni kwao.
Sisi tunataka kama Wakenya kwa sababu sisi ndio tumehitaji Matiang'i aje tutafuta, sisi ndio tuliitisha Matiang'i arekebishe nchi ya Kenya. Tunamuomba akuje. Kama kuna shida ya makesi, hata wale watamweka makesi, pia na wao pia wako na makesi huko Hague. Tutapambana na wao wakipambana Hague. So waje Matiang'i akuja asiogope, hakuna mwenye ana kesi. Kesi itaendelea na sisi tutamchagua kama Wakenya. Sio kama Mkisii, tunachagua Matiang'i kama Mkenya mwenzetu ambaye anatakikana kututoa katika ile hali ya umasikini, atusukume mbele kidogo. Nataka kupatia chairman kwa Nyamira ndio Matiang'i anatoka na Maraga anatoka. Wacha niwahakikishie hivi. Nyamira ni Matiang'i. Hata Maraga ameona hali ya anga imebadilika. Sooner or later you not hear him anywhere. Pongeza former president kwa kumwagiza na kumtuma Secretary General wetu mpendwa Mheshimiwa Jeremia Kioni ili kufanya ziara yake ambayo ilikuwa ya safi ya amani huko Kisii jana Keumbu. Na sisi tunashukuru kwa sababu Secretary General alikuja na kweli akadhibitisha ya kwamba kwao kama Jubilee na sisi kama wana Jubilee tunatakikana na tunaendelea kumsupport former CS wetu wa Interior Bwana Fred Okengo Matiang'i. Mimi namwambia rais wetu ambaye alistaafu kwamba hiyo ni jambo la maana kuona kwamba Matiang'i kama mtu mkakamavu, mtu mwenye apendi ukora, mtu mwenye apendi ufisadi, wamejitolea kumuunga mkono kutoka Central, Nyanza na Kenya muziki. Barokigwa emerongevere koro chiskuru chobobunge anene mono cross county ya Kisii nigo banyora amaigerio igore Chinsa barachake obonjererio obokoboke eri koegendire nabo yokonyora engeria ya kirarituko amaigerio ayo nigo aina none kembuke International Labour Organization gose ILO asebono aborokigwabu aborokia nabo igo bari baba amaigerio ayo besokirana gokwanera Chinsa baina na amaigerio ayo nagoteba nakwerera obuya bwa amaigerio ayo gochasa aborokigwabu. The SYB program ni program ya kutoka ILO ambayo inasaidia watu kuanzisha biashara. Reason tumefanya hii training hapa Kisii ni ya kwamba watu wengi wanapitia vocational training colleges, wanafunzwa mambo ya kususa, mambo ya carpentry, mambo ya masonry. Tunataka watu wasitafute kazi but ila wanaweza hata anzisha kazi zao. So tumefunza instructors 20 kutoka hapa Kisii County ili wale trainees wanafunza huko kwa vocational training colleges waweze kujiajiri. Wakimaliza kwa mfano ususi wanaweza anza salon zao, wakimaliza masonry ama carpentry wanaweza anza biashara zao. Na sio hapa Kisii peke yake, wanaweza anza hizo biashara all over the country. So tumekuwa na instructors 20 ambao wamehitimu siku ya leo ambao watasupport Kisii County create jobs, and wakicreate jobs wale vijana wataweza kujiajiri na wataweza kuajiri watu wengine. Now able to know how to generate a business idea, starting up a business and helping entrepreneurs to improve their own businesses. We will proceed to the VTCs to have a training for the VTC instructors. We are expected to train 100 trainees by the end of December. We are going to move forward to training others because the information or the training that we have received is very vital to our lives and to the youths in the ground. So we thank you all the participants who have participated and the ILO at large. We know that you are going to continue moving with us so that we can be able to train the youths at the ground. We are working with Kisii County to do this, and we have so many other projects that we are doing together with Kisii County, this just being one of them. We have already trained our sub-county admins in Kisii, we have trained our chiefs, we have trained the prosecution department, and so this is just the tip of the iceberg. We are happy to do this. The Axel project has 4 technical spaces. Livelihoods is one of them. OSH is occupational safety and health. We are also looking at decent transition to decent jobs by the youth, space that this program is also going to impact. Culture is the backbone of Kenya.
Buraburu ni gochiateka ase kanisa ya PCA gotoka Kasarani kaunti ya Nairobi na guturubania umorobere gosemerobero ya masabo ase kanisa iyo oyo orenge omokonye bomorai bwense moskerigati gashago no arenge ase ekanisa iyo asabona gokwana koro ekanisa iyo nigo omoskerigati gashago amamochire omorai bwense moskeri Dr. William Samoei Ruto na goteba nere ore magega yechi buraburu echo ase bono atebire nigo omorai bwense aberega kumotomera ebibago anene mono gochiase chikanisa na boigo imesangirikano iyo abereka gokora. But sending goons ndani ya kanisa, Rais, what happened to you? Ndani ya kanisa, surely hao watu ya kanisa ndio walikuombea. Sasa wewe umefika kiwango, ulinitumia goons Limuru kwa funeral, wakatuangaisha, tukasema ni sawa. The other December ukatutumia goons huko Shamata, wakatuangaisha, tukasema ni sawa. Last week ulikuwa umetuma watu huko Nyeri nje ya kanisa. Sasa umekuja mpaka umeingia ndani ya kanisa. Sawa, tulikuwa tunafikiria utapanga nje ya kanisa. But you have become bold. You don't care anymore that you are sending goons through the governor hapa ya Nairobi kuja kuangaisha kanisa la Kristo na kuangaisha sisi. It's okay, there is no problem. Wewe endelea kama unaona hivyo ni sawa, there is no problem. We are aware. The Deputy Inspector General aliambia polisi wasikuje, but a few policemen in plain clothes walikuja wakasaidia pale, which is okay because there are some officers who are conscious that they have a constitutional obligation to protect life and property. Last week umetumia polisi kutuangaisha Naivasha, which is okay. Lakini tunashangaa kwa nini? Kwa sababu wewe hapa kwetu mlimani hakuna mtu amekuuliza. Si ametembea? Na nikaambia watu wamkaribishe. Bora walipe, si ndio? So we now let us be decent people. The way umekaribishwa pale, wachana na sisi tutembee mahali tunataka. And even if you want to pursue us, don't pursue us inside the church. But of course, when we are seated here wondering why the president would go to that. Yo amona yande amange no chuko yaretera Chinsa ibira bwo Chinsa inyechobot kubarero na Haron ototo nyangire asenchira yo wekera nchengathire Nyaboga wisone makori kuraso mona bwo manyerio havira kariri na rogene tukane kabona tibiche chigana marioge wekera chire asenchira yo wekera ngenda gutwara burigire borubya asemero yonse ya Getembe TV ekogochira asembyo. Eduka yo bomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ili kubwatuka chirangi cha Crown Paints eyure e company nambe yemo eyo korose chirangi meyense liga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira soko raisia ebintu biriya bikomanya seka ngo kwanira chirangi ejo boyigo chire chichi brand ao ejo chire chingi ya kerage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentera nibwa amavuta yani oil na bwigo chiriya chia mache inyoranga chirangi chiga nigo chire korwase chire chiri guririke iriya gatigati wekariguri iriya bantabati bwigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo gwochoganya chirangi wekabunuragani gwochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwa yanyora bwikirano tutarire rero eri bwenyorere abamanyi na bwigo
ao ene kenga enyumba yao use asomenyete use chireche biasara nchibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero otumikite chirangi cha Crown Paints eduke nyega ya Uhuru Superstores yego toka se enyumba ya Uhuru Complex imeyumu chuyigo musongo eyuerangene duka ya Safaricom Mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera se namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Sha Ceramics ni gubago kwa a special offer bunno iga asachi tile au nukugora chikaton emeronge tato nigo kwa growth kilo isato bosa gukora chikaton meronge tato nigo kwa kilo isano na isato bosa gukora chikaton emerongo etano ne tato nigo kwa kilo emerongo ebere bosa otarigwa kanera kende size endeonse nigo okoegwa asichi brando bego chinde chonspe chi wall tile kitairi